Naende musiaisia tutanamba kuendea na kilungu kitu cha muthanani wa umuthi bitikili ni munenge mauvo alama vikandeni wa studio cia Mutongoi TV vala ula wa MP wa Kibwezi Kalembe Wandile ni wavikia na utiwa nithayo muthanani wa umuthi naende ithieta ambaye nitwavikia na kwasia ndongoi naende Mutongoi TV timu ya mamusi iwe ya kia kiku na nyanyae na ukamba wonthe ini sikaneta vikia na kwasia ndongoi naende ngaida kula wa makulio nitukuvikia na kwitikila wamulo wangai naende ma family ya Kalembe Wandile iwe ya kia kisie Mutongoi TV nitayatuma rambi situ cia kumuya pole naende ukia kisio wito uvikie na kumuvikia na ngai ula unenga na mumo na unenga na mugo aivikia na kumunenga ivindani ye mwavikia na kwasia umwe wenyu ula ni ithe wenyu labda ni umaye wenyu na ngai aivikia na kwenda nya nenyu naende iteta ambaye twenenge ivinya nondo itavikia na kwasia ndongo yitu naende bayo ndongo yitu na kwasia eko kumutungia ngai muvea nondo niwe witha ese thayo wakila umwe naende twende na kilungu kitu cha Tuathimwe naende undu wa kwina kana undu wa kumuthuko mangai woki ata nondo nisi undu bya na kwina na kumuthuko mangai andu ingi mona ata iblau so nuto na tabia musiaisia undu su woki ata asante sana musiaisia wa Mutongoi TV nyene mutangie na ni muthuko mangai ne pastor ni wewe na asia katika kwimanyithania na asia kana nita wa Apostle Francis ya KIMEU ni thana kanisa wa Word of Faith Tala paka ngundo na undowa utabania na wini nezi ndo siambukeiye ebindane yimwe na nditona ibathukania nondo elatu ithatũ ilikanga nthini na tuima na yulu wa undu na kwatangio utabania ningu kuelezia undu na undu wokie nondo na ethiwe nitonya utabania kunya nae na wisilo na bina muno ndu ngitwika mutabania musiaisi wa Mutongoi TV nya na mbio twika kiwete so unity kwitha twisizia na tuima na mainge kwesela inge wane na ngwelezia undu no kiena na twika mutabania asante naende uiso twika mutabania no iso twika mwini wae wa mbio twika muthukumi wa serikali kana uthukumi wa serikali kana kuthukuma mwene ndi unokie itina wa watu ikie mutabania ni mubea muno ngai na kwathime nya nambie kwitha ni mutangie na kwitha ni mutangie Biblia ya cia manda hiyo zumbe waitu na siendo ile inge sio onde mukongelelo kwa huyu kicha serikali na kitia kuongelelo ni mutangei nindi ni wa Yesu Kristo niende na umutumikia cho kata muthinzio wow na kubiko yu mete uinite mbati cia nata kubiko yu numete volume 3 ila mukambo sieta albums ngaina album ya mbe ngaina ya kele na ya katatu ila tukwetha tu ila unji muthanani wa chuma ala ni matuko thanthatu mwai wa thanthatu asante naende ndini wa wini kana ndini wa wandiki usovyo wa mbathi ni siwathi mwita wa uma kwa satani livoti naende ula utumisia yo ukwitu kokose wasisia ndini wa topics kana siongo cia mbathi ciaku muno ciumite maundu ala mendeni wa Biblia wandiki waku usoma Biblia nikenda ukaandika kana ngai akita ukubebea kana usiasia mawithi ululuko maundu ala ubetite ukaandika wandika hata katika wandiki wako wa wathi ni thana cindo itatu kindu cha mbene ni thana wisilo ngezela wisilo ni wina vinya muno ta undu wetha wa mina weta kavinda kavituku wathi uti kwitha twila onji wa chumwa ne wisilo wako wa undu na ikiwete kele ni na wathi ungi ninete wa album yakwa ya mbe wita wa ngai wakwa yiko mbathi ciakwa mbinge ni chuma cia Bibiliani na nene no nithukesio tabania no tabania windika tawathi ngasoma maandiko makandika tawathi na muno ila ngomete ni wengo thanga kuamuka kwacha ni nete wathi nindona wata wiyo ndipo yandu kana ndieka na ngina wathi na ngewe wathi usita wainiwe lakini na mwa kwacha na ina ngithia ni wathi utaino naende kwa peni yao naende nini siwe nange wambingio lwa ukosi waku unonga iwa uvoisie undu waku nengie thayu wingi na ni enda esu ya ukosi nondo na Biblia yetu ite ila tekwa na satu kosie amen na ila tema ukosia satani na kewithi ya nitokwasia bayo ngayo nae kana undu mundu unda nae kada ndaneso uweta kwa ila tu mina ukwata wathi uwita wa
uma kwa satani nitukuvikiana usioka utwelese yulua ukusi waku undu wa ikiwete undu wa boye nikenona musiaisia we nyumba avikie na kumana kumbe kwinga yulobo wase nundu mundi tenene ya yulua kutungiwa na be musiaisia moya ituma message ya etusises vitali amen na ende nenda musiaisia osu avikie kwiwa ukusi waku balanga iwa kumisi na balanga iwa uboisi ona akeka vikia ukwata ubosio na ala ainge me nyumba ko angiona mate ya waume kwiwa matena bata wathayo nese maisha no mensi yoko manga so musiaisia twende bana kukilia sitwa ya ngai na kwiwa ukusi wa muthukumi wa ngai na ende bitikilitu kwate wathi usu wake umwe na tisioka ndio kusioka na ukusi wake wa undu ngai wabikiye na kumubosia Sawa tangazeni yai muitabanie kila taifa litambue kweli Mungu yuko tangazeni yai muitabanie kila taifa litambue kweli Mungu yuko dume kwa satani weke kulikavo dume kwa kadocha weke kunyama wika live chenini wika live ndetoni umaseo kama vile Jeremaya alieneza injili alilalama kwa Mungu ana maneno ya kueneza lakini kanguzwa kinywa chake baadaye akawa tayari kueneza injili si mchezo kuweni tayari dume kwa satani weke kulikavo dume kwa kadocha weke kunyama sana weasia hata iwe Yesu weyeta mwitwa sana weasia hata iwe Yesu nandu malonjini wioneka utuko dweke ngotavye weka nawe mwana za veva wa uvungu na ulwaya okumevyo veva wa uvungu na ulwaya okumevyo sitwani ya Yesu iwose uvonocho sitwani ya Yesu wose uvonocho dume kwa satani weke kulikavo dume kwa kadocha weke kunyama wika live chenini wika live ndetoni umasye ukusi wasye kwinga iwekayo ndo matangiwe maeka kupotea masia Yesu ni wakwana kwani wake maume kwa nganga maeka Yesu kitae maume kwa nganga maeka Yesu kitae mama nyae kuivoye anakuitia chendi mama nyae kuivoye anakuita sitwa yake dume kwa satani weke kulikavo dume kwa kadocha weke konyama wika live
utaya musumbe twenda ukutaya Yesu tienda utaya musumbe twenda ukutaya Yesu komanda wa vita Yesu we musumbe komanda wa vita Yesu we musumbe piga salute ya Yesu piga salute ya Yesu piga salute mag time askari wa Yesu mag time askari wa Yesu aba kwa satani take kulika bodu me kwa kadoja weke konyama weka live chenine weka live ndetone umasero kose wase weka imekayo komando wa kwani Yesu komanda wakaua kwani Yesu komanda wa kutata komanda no komanda wakaua kwani Yesu komanda wa kumama komanda wa kuno komanda wakaua kwani Yesu evinda ila kwikao komanda wa kuno komanda wakaua kuni matate moke mone komanda wa kwa Yesu komanda wakaua kuni Yesu matata mewe wasia wake komanda wakaua kuni Yesu batingwa wiya onge nondo nena komanda wakaua ituni Yesu tusunge tutaye Yesu nondo ni komanda wakaua ituni Teremuka shangilia Yesu komanda wakaua ituni Papa Jose komanda wako ni Yesu Hisha Seremuka Piga salute How about that Tembea ndani ya Yesu Yesu anatosha Yelele Koke dia mako baito Moko yolo Yesu wapi Chu Yesu wapi Nasema chu Hallelujah Naindi musiaisia kilungu ni Tuathimwe naindi nitunga muvea nundu wa kwithwa na itu twende na kwathimwa naindi bitikiritu kwate mautumani manini vala umokwasia ngethesie pasta muno angethie ni Liz Fred kuma pipeline naongea kasia ai mutongo TV ni Monica kuma matu ni Athimwe interview na ingi ni muvea ongea kasia ni Veronica siku ni vaanungu ni thanks mutongo naindi wakweona kuni muvea ongea kasia kwa musi wa Kalembe poleni sana Kalembe ndile anayengumbao ya Ukamba ni Bernard Nzukini Lumi naende ona kwa ni asiu naende ni pole kwa andu mamusi ni Boniface Mwendwa twende kwa thimwani na kiveti cha kwa Elizabeth Wayua tuova amatu tuthaukie kavilu kathime Baezipora Eric Tuathimwe vamwe naende wathi usunu kwata basa 5:30 naende ongea kasia I'm blessed Dama from Kibwezi Mutongo TV niko ndani kabisa Charles kutoka Juja Kenya Francis sana no mwe athukume uya wanga inesa mwe alilikane Charles ula mekalai mwe katangi ende wa mulilikana asante naende TV ndi ni wa tikwata wathi usuwa uma kwa satani wewe itwelese yuluwa ukosi wako nutono tabia muciaisia ni chaukethiwe na ngai yakunengie ubosio ata asante sana musiaisia Mutongo TV ndanamba ukonenga ukozi ba mustali umombeke avinya wevukune aza fule pala mustali usunewo ndona kwasia ungwatilela wasia ibukune aza fule yana miongole na inya wasia takethe wati yoba waingale kala twe na Israeli ne masie na bunde okasia miongole na upunde okasia ate
ukasia kethe wati yo bangalukalate ando methi wa matu melilie twethayo musiaisia wa Mutongo TV pe binda yemwe nae na chalo kimwe chai na bina muno na jila ukona nelie ba ne ukose wethayo no kie ne omunini ne okano kanini tikana kanini muno ndo mundu wa class cha katatu kwa wethayo timwana munini no kie ne thane mwe muno skulu na wethe aninya no kai mwe na ina beba wotongo no na siembe wotongo ya hiyo lo hapo kwa na class prefect na ne class prefect na no kana biko bandu na wa mao monza wethe ane makwata na wethe andie kuthi na jila na siokie musie na ndie inya wa kwa ni receive nesa na wethe ano kwendo mana ne chauke na thina na mau makwa lakini nake ithe wa kwa musiai wethe ena kauminge nundu kila ibinda na mutavia na muya kana mau makwa mena thina akita kwenda kumbwa aimbe ngitio baluka na kizululu na kwandina baluka kizululu ni saba yondo neneka netha na ibinda yomu muno na nienda utungenya kwa Grace mubea muno ra Grace wa KIMEU ena murunga mubea muno nundu ndaandeka nundu ketha ndaandeka ketha ni wandekie tita netha ni ili unilie ndiye zene muzoka na chao chazi amuzieni wa ngai wake eli wa mwana ndiye zekana ne bibiliko kana so you ne teko tafiti na teko manithia so you musiaisi wa Mutongo TV netha na ibinda yomu muno na thila nethi wenye katika uchunguzi wako ndieka bai kana kamwe naandikie te skulu na musi wake kane wa punishment na musi wake aziandika asioka skulu yengi ndika amezioka yengi na niweze musi aizia ninonzie mao na nonza mao wethe andiko thi kwanza ne bathuku na nambe yote mbea na natembea ibinda ibae muiti weta wa pa hospitali eba mata kweta wa kwa Dr. Kipole alama kuma sako ne mumwezi no kie ngunenge to kose wago ukose wethayo no mundu ngani ukwani onondo malanga maibo so ngutavete kendo nesile na netha nena ebinda yomu muno nundu na ndie nambe twa hospitali na kunwa biza pai wogo kuoneka na ningo na wandawa na nathio koma weyo kwitu kwa ithina mwinge muno na kwitu kwa ithina nino niele sio thina nikenda wazao na ndiazia alama thina maazia kwitu kwa ithina kumaanisha nja wito wa mwinge wa yotana kwa wanetha ngoka kuwa kumaanisha yue wananja imwe tanja ni muthina na nye kwitu kwa ithina nundu na kukoma kola na koma na twazawetie katanda ka ambao katanda kwa ambao kethia kamiti pe mati meta wa mitendeko ukethia wa temetendeko tatema imwe mutume omwe wa kwitu taibata nake muno ndimweta wa tutemea mitezu na temea mitezu teisingania teoza makanda tukuoba na ukoze kunia wito note uyoba ukethia ne kaindo ka byau yani ne kindo ke byau kakamutwo yuna kwa niwene ne kawete no kana alika pau one ongena mpaka numwe naye makumwa paili vote chone ko ba tukitwa wala wathi twabingwa na wo wathi amaitha matwa vote masie kana ne wangaidi kata nditoneka na nende ya musia izia netha na evinda yumu muno na netha ndithi masipitali nende masipitali maingi muno na umabu na thi masako ba level 5 na kuno bisange kuno x-ray githi wa baikiendo no yo githi abena makulio maneno na sio kama sindina mugo ithe wakwe endo mana neza nikitata niwe ithe wa mwana ebata nake lakini weyu kiloko insist kiloko ngindelela embe ane mutabyondo nekie na kwa ndiye zondo nekie yune ngwalu ane na thina yabikie bandu musiaizi wa Mutongo TV wacha kwethia nekia kiwu kathangone nikenda nilela ko nondo ne kwimbu kwena wo ndiye kutembea ndiye kuthi ne bau andu mayambi yombeta kawete mambe yazi ola muziwe kala kawete yandu ne mambe yondu ya masietwa na ne mambe yotu ya masietwa whether you ndume utweta yani meita kwito nakwa yani yu pandu ba mete musi wito ndo weta wa membeta nakwa makwazi ya muzi wa kala kawete nandu mambe yo nene yanai makazi ya nitsindu siene no sie ne kweka nekie ne jokitumi nonzie maho na kibeti kimwe kwa cha tembele nyakwa cha mweka na ka umalela mugamba be kindu kita wa kumala na be wathi
gweza umya na mina ko launcho weta wanye ne numalete yani ne na umalo kile bala na indona kumaloka musiaizi ya mutongo TV nethi we nevinda yumu mono ndo yinya kwa lewe wambu maluche yune ntese kumbu malucha ne ata yukai we wandwa kwa mundu mwe akatabwene chau twathiwe twakone wambu kusu twakone wambu twambu ichathela twa chau chathela na kwireta kwa ithembeo era kwa ithembeo na ejo kithio no mundu maotabania makwa maingi ono wa kanisani netabanasia ithembeo nundu nenetse palanga palombu meti ena nese ne chauke langu weta yunetha neba umusie na opu netwa kwa mundu mwena twa wa nathi na yangi nangata nene na yangata lakini ndia zenye ne andethisie ya uteti nundu bado naende na kwikata na kwanza na iwe na mania kana sindu isi akibindu ni ando maenda atene maenda abaza akenda kuicha nikaenda muikoneke na obe kembithe kinge cha isa akenda wa tingwa etu mbingu inashuka kana etu nethe ya kumusia isia onzia isia inge wantie ndau meya mono ngilazia na lilikana okethia newe kendo mbuma lakini ne kubiti ne kuelesia netha ne vinda yomo na tioka kwawe na atwa kwawe wethi hapa eno tethio wivo ni kala ngasioka musi kwako kamundu muonge ako kakamba kila ku akamumuna akaumya mabia akakuya mameko akazia kwa kwimboka lakini yuweze kwa yendene akaine muravye kendo musiaicha mutongo TV mundu la wazia kuingai na akili kwa acha nukite kana nambo watoka ndo kanini na akili kwa acha nukite ne twaite ngale yakwa ne bingwete mbaito na yunewa kindu cho kata matangazo patu ka Seth eto Seth Onyango kana Seth ula mwandiki munene wa alamasi yako ingai ne watangiwa na ungamya ngale na yanga ini asante newa mwe wako athimuka na asia mwandiki munene ni watangiwa tikala na kuingai hivi ela mwazi azikale maitangiwa that is null and void asante nani uzaisia ukewa usu wina vinya muno na ukewa usu wina ngaimbini na ni wale usoma kindu no kavikia kuikia eto na kumusia isia wasia kuingai kana wasia ngai saa ingine utawitha akuo saa ingine thako umundi ni wale kuikia kana ngai yeko na ende ndikuya ethape kindu chaku ukuigwa satani tawojie muthenani wa umundi ni wo muthena wa kuvikia na kutongewa na ende tende kuitha na mweni wetu muthenani wa umundi ulani Francis KIMEU na ende mbetikilitu kwa tawadi wake ungi umwe na ende itina wa wadi usu nitukwitha tende na kumana ukose wake undu ngai wa vikia na kumutongia thayo wake otwendeye na kilungu yakaitu kwa tawadi wake ungi umwe Father, I recognize you, Lord. I recognize you, Father. 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 I recognize you, Lord. I recognize you, Jesus. I recognize you, Lord. I recognize you, Father. I recognize you, Lord. I recognize you, Jesus. Recognize you, Lord. I acknowledge you, Father, as a mighty Savior, Lord. I acknowledge you, Father, as a mighty Savior, Lord. I acknowledge you, Father. Acknowledge you, Lord. I acknowledge you, Father. Acknowledge you, Lord. You are worthy, Lord, to be called the Son of God. You are worthy, Lord, to be called the Son of God. You are worthy, Jehovah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are mighty Savior. I recognize you, Father. I recognize you, Lord. I recognize you, Jesus. I recognize you, Lord. I recognize you, Father. I recognize you, Lord. I recognize you, Jesus. I recognize you, Lord.
recognize you, Savior. You have set me free from captivity, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Every knee, Lord, shall bow before thee. Every tongue shall confess that you are living, Lord. Every tongue shall confess that you are living, Lord. I recognize you, Father. I recognize you, Lord. I recognize you, Jesus. I recognize you, Lord. I recognize you, Father. I recognize you, Lord. I recognize you, Jesus. I recognize you, Lord. Lord, hear my prayers, Lord. Eni musiaisiani na utho chaingi twende na kumana ukosi wa mweni witu muthanani wa umundi undunga iwabikiye na kumunenga thayu ingi na wonze wa umanthini wa thayu wake kana nthini wa mau make kwaku Francis inya waku niwe waku maluje aku maluja nimwatethekie june twambia ku maluka na ne twambia lika kwao nyeju kendo kimwe cha nzani jeju katika wala onze na ndie na ya mateke yangwa meathi imagine juma yekia na ya magita yo bakaindo na yo kulela na yakula tiai kindu chine sio keswani oyu na kulia na ndwala ledisala maenda katika yikini kindu kimwe na ndiwe na kulia na yatungia yuko utwetha ndithi kwawa na mundu mwe au mwe kana wange kono ele yu wezi kuone kwimbu kusie mabia yako ka imumuna lakini awe makenga na nundu yuko kwako kwa umama biata yu a mumuna mumuna wewe tabake ndo kuseti ne wezi yune kwa iyo ndene ne mabia ko yu au mabala wauma after kwa munuka wezi bekala tababoka ko ube ka take ndo ekata tawaumia yetie kunitwela to aitwela tatu vila twa ata ndo umia tatu munde ekala chuma chukengeta mwe bayo ka imia twele na nyewe wakwata yukila kenzani atia wanako munde onda yani kechandiyo na kwande kwekia nina kwata angewa kendo kimbu na zainge yu amumuna ukithia ntike kata dokiwa you na wewe nita okutedia you ukithia ntikuelewa ne chao alafu yu pai kalia yimbu yani wakwata kendo kaithia yu kendo kimbu yu wewe yesu ne alelane yuna tuwana kwawe ila ya mweso no kiena kwa manana daktari umwe nguma muno ndimweta ndo maybe ne muteo daktari lakini wane wa ndethi ni Dr. Zambezi Mutuma owita kanza Mutuma ni witone tuno ukiweka kilungu cha uima wa mweko ni wa ndethi ina one way na yutwa twekalile twesa kwa thewa nundu oka ayana hospitali Katangi oka Wednesday na Santi so you ne wa ndethi na ngaina mwathi in fact no either maybe yutika koma nanga mwelese no alilikana ya no lilikana nundu I think itita wako mana akisa kili nundu twalikuwa bisine kwake kendo chambe ambio zome nya kwa for 30 minutes emugole mweketa kana kwa maunike mweketa kana ngike maunike iwe thia no kumutome lakini onaka na muzie we thia no kuzanigwa no waweva wo kana kawaite ni wandonie singano la wandonye waumie mabia yani in fact koku koumie mabia ma katsuko kuma mabia ndi mbakata na yukela chanzane aja yukito kwa ile na ndo yue bindane ju ando matumia isululu kosukumwa pe brother akwa winete weta wa Nicodemus mumo na Nicodemus ni wa mbegu ya timu no ne wanzukuma na ngaina mwathima wanzukuma kisululu iwe thia no mbaka pa mando mundu akwe kata wa kunzukuma na kisululu kana waongwa ando aiba hospitali na you na ithe wakwa ndisi ata wito nu wake wa kisululu necho kikirata kiukua kindinete kiutinete yani na balokete na chao na kisululu lakini andi nondo evinda yune lata yabunde azichao isululu na ingezani wanetha ne kutinwa bana nengo na visa visa nikete kwa na kana chao kana ne mutine you x-ray ne yona naze kila kindo no kaumia kwa kono x-ray ekaumia mwe wako ndo wilia kwa nani yumo cia netha na evinda yumo muno netha na kila kira nazo very hard time
na netha yuna andona nacio kana thiukoma yukela waisie amiye kana kae maubwa kae maubwa mweka ngandonge akwa the next Wednesday na niko katila mao bai option ingi you awe aizu ya ize ne kotilwa mao na bai chao bai ondonge nondo you already ko ne ko you ndawe ya momo that is all about it yuna thina na atongwa mutsi na yuna etha na kio kinge munondo nona thai wako imo bikumweso nitawathela nondo katika wathi ongo launch matiko thandatu mwe wa thandatu ala mwaito withukeje no igwa bandu na atia atoina nana mokie mangwata mongbukilia kwoko masya kaibwa mache ndisobwa lakini Yesu angale kwelane so yunetha na that netha na ebinda yiyo muno na nasio kamusiela nasio kiye musi na thina aliko kila kala katandane kakwa kutoka thina mwinge muno na thina musia isia thina ndowa ukitaona masi na etha be mundu no komete hospitali etha ni naboiye o munde ndiuma bane tia na munene andato na kubwa na ngai no kubingwa ebuzo yengi o muthenya omwe ni tabanie kusu ithembeo ni kenda metiu ni methukesie obo utua ithembeo mama nondo itono makwata nondo matona kwiyebukania acio nondo mundu tona otetheka nondo ukakwa na muzio wena tiana mboye takwitu tayo lakini paiki ndo tekumya produce kana mouse yao teumya zero paiki ndo tekumya na ndo matusisia twena pepa wotongo nondo ile asome Katangi High School na Katangi High School katika my brothers yonde twezela twe prefect na twe CEO chairperson so asutia ndo mena mbeo ya otongo ono weza ukana watu ka CEO chairperson yala manzi ya izene mesi so you na ninya na CEO chairperson representative wa Machakos County the Lanje Christian Fellowship Machakos so ninya na representative student so you no kwa na baimba ya otongo you gewe case you na keki omunde satani jo wegata ojawo kita ko wono yo kitwa musia isia manabe kindo nina thigo sio nginge tabya ndo bo kanisani ba word of faith tala ndime ati wona mundu kuwetwa onetho nae mutwe no na sioka kwenyu onetho na asiye nai onetho na kiata wipito ilo na asiye na nu wetwa pena kindu kila kiutumo wetwa kweli ndo wetwa mana ko unenda kukwya timu cia isia netha na vinda yumo YouTube une na atungwani ine ne tialete yu option yeba option yemwe yu katika au wathi ne boko kwa ngina ngazi ate SYOMBUA utukongomete ngona cheni choka newiye wasya wambeta wambiye mwana okela mathamba ndumba nao wine nao nengo tonyi wasyo na kuma oyu okela otiye ndata syaku otonyi ovosyo wenawo mwai Yesu ni vinya na utethio wa vakuve wa mwita wi mathinane asiawe akoka wow you obosio wokiata you tipo bu na 30 stanza yine kenda ngwelesia you ne komete kala katandane kakwa naye na miti naye waka mundu ka ndata pe mazito alando matu yange nundu athina you eligana ibinda yemwe yo ale kati nezu nyakwa ethio koba ethi ndukane mundu anduka ebinga yumeletina we naende asuni andu ti andu nangi na emene muzio wakawete baikindu kimezo tetheka mayisi na ile sito yeso binduka kawete yeso twika musika muzia izi nebuka wiyo katandani ngomete na kwitu kwa ithina nindo kutabia kindu kimwe kitono kutelemia lonzia izi nijoke wana nabo kwa kitono kutelemega nango prepare ngo yako kana ngusawi ngo yako na kila tia ngomete wiyo kazombane ku ngona nzoka ile ngona nzoka ndune na nzoka ya green ngationa sema ima beba na yu nyene na ithia nguku ko una akoma na nguku na iwa nguku ya balutana kama nela nzoka yoga ya bika bandu yuna thamela nomba nambe yo koma ikoni yo ize ikoni yu liwa wane ngonewa ndi ndiye kana waise la thina ni ukethia yani yu iko ila mukuya katanda keba na katanda kayam galotoewa kayikala muae weithia kaina chao kaina sasa umuntu na koma kitanda cha 6x6 ya kaigome nondo kaina ndo balogumete balogumete ne basa musia ize yune katanda ne kau SYOMBUA na koma utuko ndiko lota iwa katana nana kile ngomete wiyo nao tantitabia andu ubo
na watangitabania ngona ndipo yandu na na ni katika jizikana wako mokewa we muko yani ukethia your sense is not there sio zina komio tonda koma tanekana kanolo pi completely nona na thibandu na kuwa na nipoiye ngitembela ulo okanga na wana ndo kanga kuna maboyo makaetote na katika maboyo ngitembea ngona nalika ngoza kindu ngona kindu kina tambo anona kindu kabya kanyonga kindu kabya choa na ingikosa kabya ngikatambo changecha baya mumelone ndio na katwika mundu kindu cheche chanze ngizio no mundu wane wawoni ne wawoni na ne wawoni musyaisya neba uyuwe ngomete nasyo kanetha nebinda ya uthilimuka nathilimuka nathilimuka ni wethia ni telemete neigwa ni telemete lakini neigwa mwi wako we mubuthu hai nekalanga nasyo kenge nakoma nakoma pa kindu saa 11 kuicha nalikenge nambia kuota nambia kuota ndipo yandu ngona nitabaneti ngona ninete ngona yungona ntembela kundu kwi yani kundu kwi andu ingi ninete na anikiwete ingizane we ninata nekiwete nakilile nebo nokete kukitocha pa I think itatawa baba katoko kaba saa 11 na nusu wa nale whether yose wabyo ndikwe yewa lakini ukila nilikana indotone newiye mundu ambeta fesito neta wesito ndio tabia lakini unesito ya mutsi newiye watia newo watia ambeta newiye okila inge whether ni sane gwai ni nyako kumbeta kane mundu kumbeta embeta kirara au metaba kila cha mwezo newiye ninaone ngotonye na mamlaka na oyu naamuka yuko amuka naamukie ndalilikanete kana nemu wau naamuka na nekala paitende kone yake tanda na nauma whether ai uko nundu kwa kunzanete kwa yune no ni kutamboje lakini ti completely naamuka natembea na bikange itina na nasioka whether neigwa niende na obwa neigwa niende na obwa pyo na yu kuma siosu yunegwa na recovery sibitale na metielabu awe na matielabu no atakela ke wate cha iwo amuka tia no itia kwa mwako no ithine wabwa ndiaenda usioka ona ndiaenda manya mundu nanye nathiu na kilati chakwa cha katatu kala nazo manamo yungo nengete ngawa yawo ni mokie kunzisia neke wete mabume ize silingi maana 335 maina class teacher weta wa an ngaina mwathime ni mokie onzisia kilati chu nondo nene kalile kalibu abika bandu alimo mazi kana kane ko yakati ukitoka siku yani yule adano nekeli de ilazi nondo nene kala necha wakalite binda yana nene kala around miaka 3 ina abonde othi ndothi school yuwe adane na yuwe adane tanazi okeo kila kisa wanaka nani ngaye ina mubango musio nondo ngaye na mubango pandu bonde kana mundu wonde ngayi ukwenda umutumia na musia isembe tukisi mundu wonde ngayi ukamutumia kana ukwenda kumutumia nongina ukesila ukaithia ngalama utaithite ngalama ngayi ndesa ukutumia nondo onoka sisi amabukune andwala kana mabukune mathewila ni Biblia andwala ngayi watumiye ni maibiye ngalama ono munde andwala ngayi utumia ni maibiye ngalama no taithite ngalama ngainda utumia na ije gutumiku kwa kukwai umunde wetha no kosi utono tabia asiese mamutongo TV ona atu imaku bona makasi uwekewe ulano la mwana waike wete nono nesibinda yuma sitwa ma se ubiwe uketa wa masitwa mangi matemaku lakini yu omunde oazuma asia kae kalakana kawete no asia kalakana kae kawete niwe sini wa watu ikie moskali nisi moskali ya nikalakana kae kawete ku ngai abindwa ngewa ya kunene wanaitu kunene wa useo na hiyo kitumwiba mthenani wa umunde amen peke ndungwanda kutabia na musiaisi wa mutongo TV andu alama mbeta kawete manakana andu mbado mayulawa ni matioka ainge makenda kuicha ndeto yuke lake to thina jeni sindu ila sialilise katika anga yani yu anga ya kune chao chale you imagine ne college measia ozu ya singuka alama wenge ndai kata ndechoka na yu nechokithe na meye matwa elivoti metela na metele mao mazinguke na no negirara usongete no nezongete nani wazio bina na get a uniform na the best na musically all the best in shooting and drill ukatise wathi wako weta wa
wathi wako weta wa wathi ngutumiye pe mo weta wa livoti kana pe wathi ucio ngutumiye onge ninete utumishi kwa wote no kwana neketa musibi mutune yuko kumaanisha kana ke drill ne lako na ta noisesa no iyo kathia musumbe so na the best kumaanisha yu kila masi ya ne chekiata ne chesio chipuka na hicho kethe yungwa ndao kwa ate pe ko lyongoli lya ba yambe nikana kwa ngweza kusongia na mbe iya utabani hata yukwina kwako kwa umie bau no atabania no ana ne ndotone ngiono yu twinena ni ndo kunenga ngewa yaguo kindu ndo no kutwa na ngautwa mpaka musi kwa mundu wa mwai muthelu na atewe kana nandu momete makuene kana kata nena tinye nye ndikendo nye Francis ndikendo lakini ngayula windini wakwa lambo ichene kiweta kana kutwa akaboya na twa ikiyangai umundu tu nena yu kana kunike unena kange na atewe kanisani kateuthi kana kena 2 years kana 3 years na kayesi okunga kayuthi yuti unena kana kunika nekeuthi no sine mundu ka kanisani mundu ro no myokose okose wa mweso wekele tukain kandoka wananduma makune makese ko kia na kaboya nagangita baneka kwa mathangu kandete umundu ne mwetu wa praise and worship ututinga iwe thai nene musaise tiva tukuyekana ngai no tongiya ngai no kunenga ibuso dingi ngai ula wanengie yovu na mutungia sindu syake ila waitie mala eli ngai usu no autungie kila ukona tawaitie na ivinda ila yaku ukona tayaite ngai no avikie na kutungia ndino wa studio sia Mutongo TV tina mweni witu Francis KIMEU na ende ondo avikia kuiwa ukosi wake ni kwatani wavikia na ukwata kindu na ende ikiya ngai uwithayo na ngai ula utaema wa na utasindawa na ende Francis nisi ona kwa nyene obane withia no ni ona tumakulio twa ukwata ni asiata uya na uyo wangai na ukwata ni asiata kwa kubi kindu kimwe ndonge angai mubea nunengete mumo nondo mumo ne wondere asia weyanu uyo wika umuno nondo nye umbene ba no nithukumite northeastern ngaba mewanali shababu tinga aleni tika kimwe kabaluka na tikokela tukaenda na chalo yiko kukwata nesia weyo otabania wini ne mumo wangai nondo kindo kinge yunese toma lakini nenda otungia ngai mubya nondo wa National Police Service yu asikale na nene maito nenda otungia ngai mubya nondo wana nenda na waya ngai ne mama nete kana kwena talent kana asikale mena inengo nondo yu oko kathi atita tene yu wethia no maunengo mwana okatabania okaina osune ngai muzeo na nenda otabya muzeo lonzi aisi kana kakwethe kendo likozi kandi kwasike amana usikale no we atolonge asikale na ume nisiana sia ibeti na naume mando matwaite na mena siana na imasiane gena yiko unenda ugati musiaisia kwitha we musikale ona ne privilege nene na peke ndo kimwe ngwenda utavya musiaisia wona ide yuteita bani obo wa Yesu wale totonge ngai mubya nundo ide to law enforcers na twama na ungai na kuwa musiaisia wa kawaida wale mbo mwezange ngai beange na Biblia ya azani theta ima mweso kwa asia ya mwana wa ngai na wana tusiokienge mana Yesu bakube ndiamura bya bana amwe etha mwandiki mwana no tangeiwe na asikale na itwe tangeiwe wile Yesu niki kana wenda tukitoka na mbengote kwekie nikendo tangewa musiaisia nani musaisia ni kwatia etha ndumwisi ngai netha nuitha na wasiwasi kana ndwikia kana ngai no avikie na kwikia chama naka kumya bala we muthena wo munthi ni muthena wa kwikia nundu kuma kwacha ngina oyu twitha teonete mawiko mangai no nunga yutungia andu sindu sile siaite andola matena muguo andola awau andola matena ona mbesa ona musiaisi otonetha utesi we yaki muthena ni kwia umwe kwatie ngai no utona kunenga mawendi mango yaku nundu no ngai eweka bai mundu ngi utona ukutethesia newe mweni witu ni wendie niwe umalukilwe ndo akambata asia lakini ndatetheka ate ngai niwe wokie na etha uteji wake na vikia na kumovosia kumusiaisia endea na kuikia ngai no endea na kumana kana ngai eweka no wotona kutedia
Naende musiaisia tende na kumina ni tukwata wathi wake Francis ulokwitha ayumia chuma kichukite ni yulo wange wesu yake unungai wavikie na kumovosya na atwika mundu muima na atwika mundu utume wanengai wa ukusi. Naende temina Francis nutona utabia wathi umie ndi no kwatikana aba nikenda twamina tunenge musiaisia wathi usu wa ukusi. Ni mubea muno ngai na kwathime. Amen. Musiaisia wathi wa ukusi wa chuma ukite wa matuko 3 mwai wa 3 pe andu mana pe kuli andu mana ngolisi wathi ukatala membe mayao na kendo keli membe mayao na chathi kena mbana singebetu nondo wathi ukatala pe na mbana inya ko chathi kendo achendo akeiwa ukitokela bandu kwina mathangu kene chathi cha wobosio ti chathi cha kawaida ne chathi kila ngwata nesie na uthukomi wako watabanya tala tendo bingwa kanisa ulatu mbanjetete milioni 25 peka na kanisa ulayumtwe kwenda kwaka na kanisa osu twenda kwaka mpaka prayer center kwa kanisani na yuwa chuma twila unjo wathi ni official to launch chao to launch o kanisa lakini nete tando tachao tako launch wathi nondo ministry na nengiwe nengai chao nenga imana na nengiwe yonde nikenda netono metomea yiko uma tuko 3 mwai wa 3 wachu moyu okete tuketha tala ithionde ko uoke nando manangola cia nikine ndie kwita mwini wa kuma ndemo toi weta wa Solomoni mkubwa nena meye history yakwa na Solomoni nitemwe nondo Solomoni nde kwoko na kwa naiki wete na nabwa nenda ngai yose utayo kwa waandika katika YouTube channel chako andika Francis wa KIMEU na utaambite kwika kindu chochote enda baba peta wa subscribe subscribe channel chako witha wandethia muno na wa subscribe witi na ka kengele kukandiketwa kuno umya kindu chonthe na launch Yesu uketha utono mesisi aba pau katika channel nelo sesa nela ngusesa uketha utono chona na kindu kingi musiaisia no kulia wathi wo kuzi utonya ukwata hata simone yaku ose simu yaku ngonenge oyu wose simu yaku evinye ya *811 *752 # webinye ya *nyanya imwe *monza itano ile # yuwe ambao kwata wathi utambeta o launch kuzimone yaku na wakwata ngaye kwathima kila kenge wenda kukwata mbathisi akoma sa komba thini sie kwa lakini nengo manenga namba ya simu nikenda wenda etha no kwetha wenda ku launch na maybe kwe mundu wakitwa ukwasia Veronica pastor no muboye by the way apostle nina kanisa nina kanisa ni kwa be aini one wandilikanya timina nenda uboye asiaisi asube hospitali mabigena ukwata uboso nengo maboya yuko Veronica nera ndiasia pe mundu weba yonzia isi okwasia apostle no nenda ungamana ministry yaku no nenda sio achuma ngoka na ngete muthenzi wako ando no kubikiata ando no manata nenda kunenga namba yakwa ya simu lakini namba esu ndokametumia naye muzia isi no na azie tumewa naye ko namba esu ngone purposely umbe nienda ku support ndene wakwa kanisa osu 25 million kana nenda kuka kanisani umboye na thina nyene boya mana lakini yu muma wangai noko tongozia musiaisia namba yakwa ya simu ni 0702 72 73 24 kana not muonza itatu ile inya yu dawe mundu inapata unge yu private wangu nena besu no ngwatia leni musiaisia niwe director itu ya masama ndeno tela voye ya musiaisia wonde ulokwiwa sana alawa nondo ninaona message si mbingi mautuma nimeme ingi maasene igwa na ala mewa nema vikena ukwata obosio ala maundu mome kwiwa tamati yetu etina kana matamo yetu ni satani ngaya vikena kumatungia naende terminate with atikwata wathi usu wa ukose asante kwa ndiendo yoboa ekaniketie kibeti chakwa kita konsolata binya ngaina yake athime na kana kakwa samis na ngiketia kanisa wa word of faith tala on the na ini azuma tuma message alice Freddy on the na maketia na lo ndeto asoma imwe na la makatangi ma wa muno mambe yene maketia ngethi sio ndo zaini isuka wingi na muketia akati boy mwe inenda kutongea mubea nundu wa episode yeje la wekaneza mwe nienda olecha chendi chaku yolo wa kiseseke cha TV ni mubea nundu wa Veronica ola mwe wani host bandone ba nundu twakwetha tiwe wani host bangai andwa maikwata kindu kila na kile cha bandone ba
mwei nabo yoka mwathime sietwane ya Yesu mwana wa Ngai ni utungia mubea nundu wa musiaisia ulonziaisie mwana wa Ngai bena mundu komete kitandani nenda uthesia obosio sietwane ya Yesu nenda ulecha muma waku Ngai otondo ambuishe nekiwete mwana wa Ngai nananga kila ithembe osio ndemu yai nenda kuunga machamu tete na kila vinyagua ndemu wa kithindu vinyagua ndemu wa woi kila chonde musiaisia weselete mwana wa Ngai nina munene athayo kana kebuka emio soma kai wane bisi mwai mama weba wala wane muongo uthina wane mathina mwai kwake wona asiana siake raita kaumela mutange nenda uthesia vinya waku sietwane ya Yesu nenda ulecha mwaki waku nekenda Ngai ukekenesa sietwane ya Yesu Kristo mwana wa Ngai na thesia obosio kumabamba ko kama kite meitandane mwai na makasi kana kwesela mutongo TV mwai ni makwatite obosio sietwane ya Yesu Kristo mwana wa Ngai mekie chama na mekie chendi nondo wengai munene sietwane ya Yesu Kristo nitwabo yana kutonga mubea. Amen. Naindi musiaisia vauni votu kwenda utinia nzuma nthini wa kilingu cha Tuathimwe naindi ni utungia muvea nundu wa kutambanya na kwa kuma saa umwe gina saa isu siavika ndikuya ni vata naku na Ngai na kwathime otondo kilungu kekwasya Tuathimwe vamwe idioonde naindi asiesima mutongo TV tuivata nenyu ende ina kusiaisia ilungu ile ingi siatiala na ende Ngai imwathima na muitha na muthena wa kwaila bitikilitu kwate wathi wake Francis KIMEU ula kwitha aile cha kana ai launch muthenani wa wachumwa ula wita wa ukuosi masita makwa nitawa Veronica SYOMBUA ntitungia muvea onde alama ailia kilungu cha muthenani wa umundi Ngai na mwathime na muitha na muthena wa kwaila.